King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Jesus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiya ning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong ubaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Sopan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Janice Bon, Rosing Bolos, Catherine Reyes, Arian May Tolentino, Danilo Dizon, Ben and Victor Lagman, Linda and Pedro David, Lorenzo Lozano, Lota Salenga, Helen Romero, Francel Santiago, Ernesto Mendoza, Dominga Barvo, Melinda Sambili, Angelina Nicolas, Desmond Malig, Richie Rivera, Connie Esguera, Ising Romero, Marcelo Dato Jr., Jen Ferrer, Edgar Garcia, Randolph Iray, Eliseo and Laura Medina, Marlene Hinco, John Paul Lansang, Brigida Teopaco, Armando Teopaco, Claren Ray Encarnacion, Claire Encarnacion, Tarsila Magtoto, Teo Ocampo, Ronald Cuevas, Renuel Rap Dionisio, Marlene Hinco, Maribel Sangwan, Yanu Sangwan. Para karing may ang ubiyeta mong kapatad,
Jose Benamina, Jerry Jose, Jose Emelita, Nestor, Noel, Hazel, Felipe Sr., Generosa, Agapito, Soreta, Elena, Ofelia, Esther, Patricia, Maria, Melchor, Loreto, Oscar, Lydia, Elsa, Manuel, Paulina, Jose, Edilberto Cruz, Pedro, Eduardo, Rodolfo, Consolacion, Ursulo, Rolando, Clarito, Beatriz, Amelia, Benita, Perlita, Virginia, Fortunato, Bernabelia, Pablo, Wilfredo, Belen Danan, Maximino Danan, Violeta Guadalupe, Felisa, Jose, Benamina, Conchita, Rodolfo, Rosario, Florencio, Eyuncia, Julian, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Romeo Jr., Susan, Jose, Victorina, Prudencio, Santiago, Consolacion, Ricardo, Marcelino, Corazon, Emerita, Roberto, June, Agapito Jr., Agapito Sr., Carmelita, Luz, Natalio, Noli, Alfie, Joanna Marie, John R.J., Casiano, Irene, Carlito, Chris, Mariel, Cristel, Miguel, Maria, Juliana, Monseñor Damaso, Inco, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Jose, Apolonania, Jacinto Jr., Arsenia, Magdalena, Angelina, Ernesto, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angelina, Francesca, Precious Angel, Ruben, Jerome, Julian, Maria, Jose Sr., Isabel, Simeon, Lauriana, Heidi, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Rolando, Angela, Rapi, Guadalupe, at ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaga nakakarela.
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kay kayungan. At kay kaantimurin. Kaluguran kong kapatad, ariyan tayo po ing kamakabang Paskong selebrasyon keng mabilugayato, keng Dominggong iti, kafiestana ning pangapahayag ning ginutang Dios, king mabilog ayato. Kanya kaniting banalamisa, pasalamat aking Dios, karing mialiwang grasyang pigalob na kaya katamo, lalong-lalo na ing ginutang Heso Kristo na binye na kaya katamo, anting taong kalupatamo. Anya duwan tamo ing kayang pamantabe, para kaniting bayong banuang pigalob na kaya katamo. At manyadang pakalulo, karing dakal tamong kasalanan kaya. Tahimik tapos saguling panalangin, iting malukang intention, kaya beda puring mialiwang kayaduanan daring familia tamo. Yagkastala pumiyag na nagnan, ing kapanisyan, magkumpisal ko. Ing Diyos sa may payang totoo, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, kingisip aman wat dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nito ay paniga po ko ka Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos, amayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatasana, king bie, alanganga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Abi-abi tayo pong ining purian, ing Ginong Diyos.
et intera vox Onerum tu solus opus, tu solus Dominus, tu solus Alvissimus, Iesu Christe, tu Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris, Amen. 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 Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra vox omnibus. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra vox Manalangin tamo. O malugod a Diyos, ipagkalob mong ikengan tutuki king anak mong i Heso Kristo, akatab mumiya at alastas at aluguran king metong at metong kaya kami. Iti aduan mi, king lagyunaring Jesus, aginumi. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Isayas. Talakad ko, Jerusalem, at sunlag ang tingal do. Ing ligaya ning Ginoo sa slagyake ko, mitakpan la king karalunduman ding aliwang bansa. Dapot keko ing suluning Ginoo sunlagyo. Ing ligaya na manatili keko. Kinguli na ning kekang sala, datang la ring bansa. Ari datang la, uling sa slagyo, ing bayo mo aldo. Lumawe ka king makapadurot, at kekang lawan ing malilyari, kekang memalen, mititipon la banke ko muli. Datang la ibat king marayong lugal, dinganak mong lalaki. Datang la ringanak mong babayi, akikilikan dang anting anak ang mga lati. Akit mo yan, at mikat mo kang tula. Galgal ka, uli na ning kekang aligaga. Idalara keko, ng pibandyan da ring bansa. Keka datang ng pibandyan, ay ibat king lipat ning dayat malat. Manibat king midyan, at epo, kamelyo, datang langan. Ibat seba naman, ginto at isensu, ing karelang daralan. Ipamalitada ring tao, ing mayap adepat ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sablang bansa king yato, sambalangan king Ginoo. Sablang bansa king yato, sambalangan king Ginoo. Sablang bansa king yato, sambalangan
O Diyos ko, ingke kangari, ke kayang turuanan, matul aalang pamangabiran. Kingke kang ustisyo, dakayanan mesana, banking mitmong katuliran, kaya yang pamahalan, ingke kang balayan. At karing mayayalipit, ibyena ing katuliran. Sablang bansa king yato, sambalangan king Ginoo. Sablang bansa king yato, sambalangan king Ginoo. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanawnan, laganap sa ing kapayapan, anting sa slagabulan. Magari sa karing mingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, ang king sikote na ningyato. Sablang bansa king yato, sambalangan king Ginoo. Sablang bansa king yato, sambalangan king Ginoo. Dingari ning Espanya at dingaliwang kapuluan, buwis daw kayara iyampang, dingari ning Arabia at ning Ethiopia. Datang lang magdalang lamok para kaya, ding sablangari dukula arapana, at sablang bansa dukula kaya. Sablang bansa king yato, sambalangan king Ginoo. Sablang bansa king yato, sambalangan king Ginoo. Sagipanala, ring pakakalulong kaya daralong, at ding taong mipayimburisan, amangailangan kasaupan. Lunusa na la ring mayna at kalulu, at iligtas na la ring alangagyo. Itamangan po. Sablang bansa king yato, sambalangan king Ginoo. 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 Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, abalitan nyo na siguro, king Diyos, agpangking mayap ng pilubluban, peniwala na kanako, iting katungkulan, para king ikakayap yu. Pisyag na kanako ning Diyos, ing lihim ng parasan. Emi pasyag iting misteryo, karing tao, karing mga labas a panahon. Dapot ngeni, bilalag na ning Diyos, king kapamilatan na ning Espiritu, karing kayang banal ay apostol at propeta. Ing lihim yaiti, king kapamilatan na ning mayap a balita, at ilandake ring pagano, nung makananong at ilandake ring Hudyo, king kanuanan ning Diyos. Dake nala naman ning metong mong katawan, at karakela king pangako na ning Diyos, king uli ng Kristo Jesus. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Miya ingkeyang batuin, king aslagan, at di natangketi king miyang samban. Ingenu manatiliya kekayungan At kekaan timurin, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Mi baitia i Jesus karin Bethlehem, Judea, kanitang panahunang Aring Herodes. Melambat kay Batnanita, di natangla Jerusalem, ding mapilan ang mga biyasa, ding taong magaral, king pangimot daring batuin. Menibatan laking aslagan at pangutangda, nuya ka rin ing bayong bayit, aari daring Hudyo. Uling ikit miyang linto ing kayang batuin, at di natangkeketi, bamiyang asamban. Kabud abalita ng Aring Herodes iti, tutuyang megulo isip, antimurin ing mabilog a Jerusalem. Pepayaws na latinipon, dim pamuntok daring saserdote, at ding eskriba ning balen, at kitang nakarela, nuya mibayit iting Kristo. Ngarang may kibat, king Bethlehem, Judea, uling sinulat na po ning propeta, ka Bethlehem, king labwad ning Huda, kamitauli, king makanano paman, karing manimuna ng balen ning Huda, uling ke kaya manibatan, ing metong apamuntok, amanibala, king balen kong Israel. Anya kay Batnanita, pepayaws na lang Herodes, at pinulong pasalikot di mga biyasa. Inusisa na karela at abalu karela, ing kapilande ikit ing batuin, kay batpe palakwan nala, papunta Bethlehem, kambe ning makanining panabilin. Munta kayo at paninto na niyang miyamasamas ing anak. Potang ikit yun ipabalo yung agad-agad kanako, banketa ako man, munta ko, at samban ke. Kay badang dimdam ing panabili ning hari, meko nala, kabang dalan, lintoya ing between, akabud, batuin ay ikidaking aslagan, migpasiuna na nena naman karela, hanggang miras siya at tinok ng tulid ning lugal akabilyana ning anak. May tulalang emunano ding mga biyasa, panakidaking batuin, kalugdaking bale, disnande ing anak, king kasiping ng Mariyang imana, siniklawla arapana, at simbande. Kay bat biklat dala ring lamak adaralara, at inampanganan ding regalong ginto, insenso, at mira. Mayaw sing karelang pansin, king kapamilatanan ning metong apaninap, king enala magbalik pa kang Herodes, anya menaliwalang dalan ding mga biyasa, king pamagbalik da, king karelang balen. Kapatad, ing maya pabalita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo.
Maya pa gat panapon po, kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman. Happy Three Kings po, kaya kayungan. Happy Three Kings mo naman po. Eda ne baluring ali waita. Kanita po iting Domingo ngayti, ingka fiestan ausandeng Three Kings. Pero nung dimdaming ebanghelyo, alaman pong makabanggit ka rin na atlula at alaman makabanggit na harila. In mong sasabyanan ning banal na kasulatan, ating mapilan a mga biyasa. Kaya English, wise men. Some wise men. O ba't may yaus lang wise? O ba't intelligent la? O ba't biyasa la? Wais sa ali. Wise men. Biyasa la, uling malawak at maragul ing panakid da king eganagana at maragul ing karanasan da karing bage ketiking yato. That is why inaus da lang wise men. Pero ating pangaliwang dahilan keng banal na kasulatan o ba't tinuring dalang anting biyasang tao. Ado mo po, king banal na kasulatan, mumuna ini. Anyang penamdaman dang enomi babalik kang Haring Herodes, uling atin yang matsurang balak keng anak nang gewada rin mga biyasa, menintun lang aliwang dalan pabalik karela. Menintun lang aliwang dalan. Eda delanan itang dati dang delanan. Itang maluda ng balong dalan. Ali, biyasa la. So, menintun lang aliwang dalan. Metong tanda na po ning talagang kabiyasnan. Wapin itang biyasa kang gawa at manintun aliwang dalan at paralan. Bamu akwa itang panikwanan mo. You know how to think out of the box. Gagawa ka, manintun kang aliwang paralan, aliwang dalan, bakang miras, kemburi mong puntan. Pwedeng sabihan, masyas ko buntok. Ako mong ating karapatan masyas buntok. Yako masyas buntok, delikeni. Pamintuan niyo. Pwede ito. Nengkay ating sitwasyon, adwana keka, ing eka maging masyas buntok, nune magpakumbaba ka. Nung pipilit mo itangke ka, eka biyasang gawa maninton paralan, eka biyasang magbigay, ay may nislaring tao keka at iyang kabagsak mo ita. Mo rin pwedeng sabihin, kasi maganak ako malambot ko arong, ikayo ng bala, mas kinano. Puga na kaita, kamulalan ita. Dapat balo mo nung ing sitwasyon, anyadwa na kang maging masyas ka, maging decisive ka. Biyasa kang gagawa at manintun aliwang paralan at aliwang dalan nanong anyadwa na ning sitwasyon. Biyasa kang mag-think out of the box nga ko pen. Uling ing apong ginuta mo, ing Diyos tamo, maralas makaniniyang mimisip. Maralas lulwalya kareng dekahun ampong akasanayan tamong dalan at paralan. Nung atatandaan niyo po, reng ebanghelyo tamo niyang milabas asimbambengi. Ing lagyo na Juan, aliway ta. Ela dating mamalagyong makanyan, pero pinilit ng Diyos, aliwaya lagyo. Anyang miglakad yung ginutang Yeso Kristo para mau siyang alagad na, reng pinili na aliwaret ang mga biyasa, aliwar ng edukado, out of the box pinili na, rening pulubing alang pegaralan amanasan. Maralasing paralan tamo, magmasyas tamo, magmayabang tamo. Pero yung Diyos pinili na aliwa. Ing kababan, ing paralan, ing kapayapan, yang pipili na. Biyasa kong
manaliwang dalan. Nung bisa kong magtagumpe, lalong-lalo na ngening bayong banwa. Rin problema tamo, atin pang COVID. Rin ing masakit ang sitwasyon, pero alampasan tayo ni, nung biyasa tang manintun at gawang paralan, agpang king Diyos. Amen? Amen. Kadwa pong dahilan, o ba't biyasa la uling menatili lang miyabe-yabe. Elami kakawani, alitang kay badeng ikitingan ako, sige, kanya-kanya na, muli kanya-kanya na, alipo-lipo. Abe-yabe lang penintunan de inganak, abe-yabe lang miras kinganak, at abe-yabe lang minuli. Uli na niti, tinuring no ng banal na kasulatan na biyasa. Minsan po may problema ko, kapilan pa mo. May bugyengas pa kaning bunto ko, maninton solusyon kem problema ko. Kung may patudod, pilambengi, uli na yung problemang ay ni. Naku pa magkasakit. Bandang tauli, ayisip ko, puntan ko rin yung adwa kong kaluguran at pasawp ko karela, pagkain problema karela. Linawid dyan mo, sinaguli, may nakit lang solusyon. Ngarapin kayong English, 3 heads are better than 1. Dening mga biyasa, etabalo pilan la, pero mapilan. Buri sabihan, metong lang grupo. May gumpisa, kimpa maglakbeda, at abe-abe lang minuli. Ito yung kabiyas nanda. Anya po ngening New Year, usuing reunion, usuing family gathering, usuing homecoming. Ban kanita, akit tamo, ninong kayabe tamo, ninong kagrupo tamo, ninong pwede tang maging kasangga, po tang arapan tala, rin problema, niting bayong banwa. Amen? Amen. So, ining panagkat na ning ebanghelyo ngeni, ining paganakanan ning Diyos, burina ning Diyos ing magitang biyasa, agpang king paralana, biyasang manintun at gagawang bayong dalan, at biyasang makyabe king metong at metong. Amen? Amen. Tauli pong kwento. Atin po kanitang metong ay anak, king metong a baryo. Pikatulan de, kasi isipan da, bolang iya, maklak ya buntok. Potang minumano ring mibabarkada, tambing deng ausan. Hoy, boy, kani, sira. Kani. Ingawan da, papamilinan de. Metong 5 pesos, ampong 20 pesos. Retang bayong 20 pesos, minakita kayo, no kasanting adwala kolor, kikinangya pa. So, pag do kening mula lang anak, mamili ka, nga na, namburi mo, ano. Kaya ba tining maklakabuntok kayo, anak? Mga mo siyang buntok. Lo nalaretang bariyang apag da kaya, kaya ba't pilinane itang 5 pesos, kaya ba't mulayine? Kaya ba't rin may babarkada, may lina, talagang bolang talagang mulalay. Talagang kinuha na itang mas malati. So, parati po itang gagawan da, potang bisala may katula, potang burida yung paglokon, papamilin din. Minsan natin yung metong kakaluguran ining anak, amulala. Iniikot na. Hoy, nga na, may kinin na. Talaga bang maklakabuntok? Talagang mulala ka. Mo balong mas mahalaga yung 20 pesos kesa karing 5 pesos pipilinan mo. Mo talaga balo. Nga na ning anak, balo ko nga na. O ba't pipilinan mo yung mas malati? Nga naman kanyan. Mas malgulitang 20 o taliwaiting kunan mo. Nga naman kanyan. Kasi nga na, nung pilinan kitang 20, ala nang papamili ka na ako. O reni-reng 5 pesos atipon ko, mas margulaking 20 pesos, babieda ka na ako nga na. Ay Simple mo po yung panagkat na ning ginukya katamo, nganing bayong banwa. Balo na masakit yung biye, balo na dakal tapa problemang arapan. Pero agyo tamong alampasan, basta't
mimisip tang bayong paralan at biasa tang makyabe king metong at metong. Amen. Ipasyagta mo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang may payang totoo, linalang kimbanwati ato, at kang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ni Banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldos, sinubliang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok wananing Diyos, sigpang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabiyempong may ngamate, sasalpantaya ko, king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublilang meding mete, at king biye alananga. Amen. Malugod tala pong idawon ngeni reng panalangin tamot kaya duanan, king Diyos ay bata mo, at nga tamong maus kaya, Ginoo, payaslag me kaya kami ing sala ng Kristo. Itangan po, Ginoo, payaslag me kaya kami ing sala ng Kristo. Baning sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang bansang malapit at marayo, at ing Santa Iglesia, matulanong tanggapan kambening pamiyayaliwa ning karelang kultura. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, payaslag me kaya kami ing sala ng Kristo. Banking panahon tamo, laganap ing katuliran, at datang ing kapayapan, king mabilog ayato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, payaslag me kaya kami ing sala ng Kristo. Banding tawan ning Diyos, damdaman doring kalulo, king karelang pamaniga po, malunosla karing mayna, at ibuklat doring karelang gamat at puso, karing atsuking pamangailangan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, payaslag me kaya kami ing sala ng Kristo. Banding pasakit, king Ginoo, karing makapilit tuki kayo, akit do ing sala at makumbertilo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, payaslag me kaya kami ing sala ng Kristo. Yabetala po karim panalangin tamo, ding kapatid tamong mag-wedding anniversary, EJ Ampoy Kathleen Medina, para po karing kapatid tamong mag-birthday, Ejoy Torres, Ray Antonio Manlutak, Angeli Alipio, Jean Louis Gozum, Nico Manabat, Marcelino Bituin, William Andre Cinco, Christine Joy Ocampo, Cassandra Lumanog, Nicole Montesilio, Mario Gino David, Joriel Medina, Esther Reyes, Ampoy Zachary Irving Tiamson. At para po karing kapatid tamong miyang ubye, Bernadette Gary, Florida Canta, Father Francisco Mendoza, Ampoy Mang Lourdes Guanlao. At para karing kapatid tamong masakit, Trixia Catherine Canlas, Ryan Paul Morales. At para po karing special intention da Yvette Gabe Bea Ampoy Bok. At para kaya katamuan pong makatipon nga ni Ketty, para karing intention tamo, para karing familia tamo, tahimik talang idawon king Dios. O Diyos, ay bami, bustan mong sunlagyak kaya kami ing sala ng Kristo, at iyawan na kami king kayang kabiasnan, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. May
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Panggapanes, sana ning ginuitin daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katamik kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba, tanggapan mo lareting kekeng ayin, elagintot mirat insenso, nuneing sakripisyo at pamangan at tatalakaranda, Yesu Kristong ginumi, panggaman kingalangang Amen. ing ginumanatili akya kayungan, At kay kaantimuri, isipan niya't lugaran ng Diyos. isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ang pasalamatan da kamparati o iba, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kingaldo iti bilalag mo kapamilatan ng Kristo, ingalangang gamong tangka king kaligtasan at pepakit me bilang ing sala ring sablang tao. Uli nita, kabeda ring sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay bami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon milakya ka, dating tinape, ampong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing piggalog mo, kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batnaning hapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iring kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la,
ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dulang. Katmon mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan miya ing katawan at daya ning kekang anak. Ginuala kang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na'y Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no ka rin lapaman ating sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding pakakalolo. Maglapo kaming kapag mulalan, pot ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang totoo, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang ngani ponting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karing amano, tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami at yupan nisamba niya'y lagyo mo. Datang ke kami, ing kayaryan mo, may pamintuaning loob mo. Keti king yato at king banwa, may pamintuan niya'y loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngenin, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke ipa, isawal king tukso, nune ikabus king maro. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon may,
banking kasopaning kekam pakalulu. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaynay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, noon elawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kekaan timurin. Matula tayo pong ibengin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan, peace be with you. Happy New Year po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, amilalako king kasalanan na ning yato. Mapalad mo, itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Kinoy, matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Mapilan mo pong pagganaka, ngayon pong daratang Lunes, bukas, hanggang Martes, January 4 and 5, ala tapong opisina at alang misa. Oborenyo kepa mo pong painawa. So, nung datang ko keti, makasarayng pisamban, makasarayng opisina, makasarayng patio, makasarayng eganagana. Pati ring nungatin kong mete, manayala ring meteo. Okay, painawa kepa mo po. Ngayon siguraduan ko, yung ninuman montakenit, manistorbo, mabarilya. Kamu po. Kay ba't, keng tutuking Domingo, January 10, pag nakako po, renggang kayanakan tamo. Reng asap, deng media group, deng knights and maidens, sampo renggang kayanakan, miyembro kareng choir, kareng lectors comlec, atin la pong meeting, kay bat na ning misang alas 9 ning abak. Keni po pisamban ing meeting da. Denggang opisyalis at denggang miyembrong pwedeng tumagon, kailangan la pong tumagon. Okay? Kay bat na po nita, kay bat na ning binyag, deng knights ang pong maidens, ila naman ating sariling meeting, keni mo rin pisamban. Okay, ito mo po. Deng EMDC, atin la pong meeting, kay bat na ning misang IT. At taulindili, hanggang paulit-ulit na mo, bisa ko pong pasalamat pasibayo kaya kayungan, lalong-lalo na po, detang may regalo, may biskwit, may kalame, may sapatos, may t-shirt, may sobre, gana-gana po kaya kayo. Lalong-lalo na detang may panalangin para kanako, ining milabas sa simbambeng yung pong fiesta pong Pasko, dakal pong salamat kaya kayungan. Misad-sad damo, uli na ning pamisan metong tamo, king metong at pamiyabe tamo. Sundo to at tapos sanang may papanalangin at miyabe-yabe kilob na niting bayong banwa. Burikula naman pong pasalamatan denggang organisasyon ketiking pisamban, ekono banggitan na alang sawang sinaw kaya katamo, bayang maging matagumpe din kaya katamong seremonyas. Banggitan ko niya mo po, Brother Mok Kayanan, kaya katamong PPC Presidente na ning Konseho, king pamantabe na kaya katamongan. At burika rin pong pasalamatan ang Fiesta Committee na masipag ginusad, ban kanita maging matagumpeya, ing milabasan tamong fiesta.
Dakal po salamat kang BM Tonton Torres at ding kayabe ng Fiesta Committee. So dakal pong salamat lalo na kekayungan po. Talakad pong ini para kintauling panalangin. At mausta king Diyos, o ibami, antabayanan niyo kepo, king kekong kabiasnan, king nanuman darasan mi, ngening bayong banwa. So panyo kepo bang alampasan mi, nanuman daralana ning biyeke kami, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bapong Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman yung buwan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. mikitikit tapong pasibayo, January 6, Miyerkules, ating misa itanggat panapon 5:30 ning Miyerkules po, January 6. At ing simple tamo pong assignment ngayon paruminggo, panikwanan niyo pong maninton aliwang paralan at aliwang solusyon karing problema yu ngening bayong banwa. Tamo po, salamat po. Ating Ginoo manatili kaya kayungan. At kekaan timurin. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kekong familia. Ingib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Maya pabengi po kaya kayungan. Salamat po king kekong pamanagon. Mimingat ko po potang muli kayo. Good night po. Thank you po kaya kayungan. Yan ako po papalakpak. Yan ako sa ita. Sige, salamat po. King lagyo ning pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong ulaga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan,
at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa pukeka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.